Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro 2026 yabereye ku cyicaro cya Ferwafa. Yasize bamwe bishimye abandi barimo kwibaza byinshi. Mu gihe APR yisanze izacakirana na Kiyovu mu mukino ufatwa nk'ufite uburemere bukomeye, Rayon Sports ishobora kuvuga ko yatomboye neza kuko yahuye na City Boy ifatwa nk'ikipe itagoye ugereranyije n'amakipe akomeye yo muri iri rushanwa muri rusange. APR ifite igikombe giheruka, igomba kuzahura na Kiyovu nayo ifite amateka akomeye n'ishyaka rikomeye yigeze ku mikino ikomeye. Uyu mukino uzaba urimo amateka, igitinyiro ndetse n'ihangana rikomeye. Hari abavuga ko ari nka finali ije mbere y'igihe kuko imwe muri aya makipe akomeye izasezererwa hakiri kare. Rayon Sports yo yatomboye City Boys. Ku mpapuro benshi barabona yuko iyi tombora ari nziza kuri Rayon Sports kuko yirinda guhangana n'umukeba bikomeye APR kuko imaze iminsi yitsinda. Ifite amahirwe rero kugera muri kimwe cya kane nta gitutu gikomeye inyuzemo. Ishobora no gukoresha uyu mukino mu kongera no kugarura icyizere abakinnyi ndetse n'abafana muri rusange. Ariko umukino woroshye ikipe no ihuye n'igihangange akenshi ibifite imbaraga zo kwigaragaza ndetse no gutungurana. Ese Rayon Sports izabyaza uyu musaruro amahirwe yabonye cyangwa hazabaho gutungurana? Ubusesenguzi bwerekana ibingibi bigaragara. APR yahuye n'ikipe ikomeye hakiri kare kuko Kiyovu ni ikipe ikomeye. Kiyovu bonye amahirwe yo gukuramo umukandida ukomeye, iramutse yikuyemo nta wundi muntu wayihagarika. Naho Rayon Sports yatomboye neza ugereranyije n'abandi bakomeye. Mu by'ukuri Rayon Sports niyo ishobora kuvugwa ko yishimiye tombora kurusha andi makipe n'abandi bakandida bakomeye. Ni mu gihe mu yindi mikino ya kimwe cy'umunani Musanze izahura na Gasogi, naho Bugesera FC igahura n'Amagaju FC, Etincelle igahura na Mukura Victory Sport, Muhazi United igahura na Gorilla FC, Marine FC nayo igahura na AS Kigali, Gicumbi igahura na Police FC. Ariko umukino uzakurura imbaga ni APR na Kiyovu, mu gihe Rayon Sports isa niyahawe inzira ituje izahanyura yemye, icyo twakwita nko kwasi kibonobono. Tombora kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro ya 2026 yerekana ko hari abakomeye bazahurira hano kare. Hari abahawe amahirwe yo gukomeza batagize igitutu gikomeye. Rayon Sports rero ishobora kuba yungukiye cyane muri iyi tombora, ariko mu mupira w'amaguru nta gutungurana kubaho. Umupira w'amaguru nta formule ibaho, amagambo aravugwa ariko kuri kukabonekera mu kibuga. Abantu benshi bari kuvuga ko Rayon Sports yatomboye neza, abandi bakavuga ko APR FC yahuye n'uruva gusenya guhura na Kiyovu baraye banganyije. Ikabona yuko rero ari cyo gihe cyo guhura n'umukompetita muzima ukomeye. Mwe murabibona mute? Duhurire muri comment tuganire kuri iyi match ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro Rwanda Peace Cup.